Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida Repubulika Demokarasi ya Kongo yohereje ubutumwa bwihariye kandi bw'ibanga ba Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na Jean Lorenzo Ngura. Ubu butumwa bwashyikirijwe mu bategetsi biciye muri Minisitiri wa Kongo ushinzwe kwihuza kw'akarere Floribert Anzuruni Isirukechi. Kuwa 4 Anzuruni yakiriwe na Perezida Cyril Ramaphosa Pretoria amushyikiriza ubutumwa bwihariye kandi bw'ibanga bwa Tshisekedi. Umunsi wakurikiyeho kuwa 5 iyi ntumwa Perezida wa Kongo yashyikirije ubutumwa nk'ubwo Perezida Jean Lorenzo Ngura i Rwanda. Nubwo bikuye muri ubwo butumwa bitashyizwe ahagaragara uruhande rwa Kongo rwavuze ko ibiganiro bya Anzuruni n'abariya bategetsi bombi byibanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'imibanire hagati ya Kongo n'ibyo bihugu. Gusa ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuze ko muri izi ngendo za diplomasi za Anzuruni umwe mu myanzuro cyangwa se inyandiko yagejeje kuba yabonanaga nabo yari ijyanye na gahunda yo kwambura intwaro no gusenya umutwe wa FDLR. Amakuru avuga ko Kinshasa yabarasinye amasezerano n'uriya mutwe usanzwe ukorana n'ingabo zawo kugira ngo yemere kurambika intwaro hasi, ndetse bivuga ko haba hari inyandiko yashyizweho umukono na perezida wa FDLR Byiringiro Victor abyemera. Kinshasa ivuga ko iyo gahunda ishingiye ku nzira yo gutuma abarwanyi ba FDLR bashyira intwaro hasi ku bushake bakabanza igikorwa cyo kubakangurira kuva mu bikorwa by'urwanyi nyuma umutwe ugasenywa burundu. Leta ya Kongo ibona ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda nk'ishobora kugira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa kandi ibona ko gusenya FDLR ngo bishobora gukuraho ikibona nk'impamvu u Rwanda rukoresha mu gusobanura ko rufite impamvu z'umutekano zo kugira uruhare mu bibazo biri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ikibazo cya FDLR ni kimwe mu ngingo z'ingenzi zikuwe mu masezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo. Muri ayo masezerano Kongo yemeje gusenya uriya mutwe mu gihe u Rwanda rwemeje gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe. Icyakora nyuma y'umwaka ariya masezerano asinywe ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemerejweho rikomeje kugorana mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 ikomeje mu burasirazuba bw'igihugu. Ni imirwano kandi amakuru yemeza ko inakomeje kugaragaramo abarwanyi ba FDLR basanzwe bafatanya urugamba n'ingabo za Kongo Kinshasa. Umutwe wa twirwano ariko watangaje ko wisubije uduce twa Gipupu na Kaseke turi muri teritwari ya Mwenga muri Kivu Majyepfo nyuma yo kutwirukana mu ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Amakuru y'ifatwa ry'utu duce twombi yemejwe na Colonel Rugabo Fidele abinyujije ku rubuga rwa X, aho yavuze ati Gipupu na Kiseke byafashwe, FRDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bose bakwiriye imishwaro bongera mu ishyamba rya Equateur. Rugabo yavuze ko M23 twirwanaho basaba abaturage gusubira mu midugudu yabo kuko umutekano wabo urinzwe. Mu byumweru bibiri bishize nabwo twirwanaho yari yatangaje ko yigaruriye agace ka Gipupu gasanzwe kabarirwa mu misozi miremire ya Itombwe. Umuyobozi w'ingabo z'uyu mutwe General de Brigade Charles Matama yerutse gutangaza ko nyuma yo kukagiramo byabaye ngombwa ko bakavamo bajya mu misozi ikitegeye mu rwego rwo kwirinda kukarwaniramo n'iyo ry'ingabo za leta ya Kongo bikagira ingaruka ku baturage. Gipupu yasubiye burundu mu maboko ya twirwanaho na M23 mu gihe amakuru avuga ko mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 hari drone yarashe ingabo za FRDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zari muri kariya gace nyinshi muri zo zikicwa. Amakuru kandi avuga ko barokotse ibitero bahunze berekeza mu bice birimo Bibogobogo abandi bajya mu mujyi wa Baraka. Ihuriro FC23 kuwa 5 kandi ryasabye abayobozi baryo bose mu rwego rwa politiki bafite ibikoresho bya gisirikare kubishyikiriza igisirikare cyaryo ARC. Icyemezo cyatangajwe nyuma y'inama yabaye kuwa 4 yahuje ubuyobozi bwa politiki bwa FC23 n'abayobozi ba ARC. Mu itangazo ryasohotse nyuma y'inama ubuyobozi bwa politiki bwa FC23 bwategetse abayobozi bose ba politiki bafite ibikoresho bya gisirikare kubishyikiriza ARC mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ariho. FC23 yavuze ko iki cyemezo kigamije gukomeza discipline imbere mu muryango no gutuma ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa mu buryo bugenzuwe kandi bukurikije amabwiriza. Ubuyobozi bwa FC23 bwaburiye ko umunyapolitiki wese uzirengagiza iri tegeko azahanwa. FC23 yafashe icyemezo mu gihe abayobozi bayo barimo n'umuhuzabikorwa wayo Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwungirije bagiye bagaragara kenshi bambaye imyambaro ya gisirikare. Ibikoresho abayobozi bari yahurira basabwe gushyikiriza igisirikare cyabo birimo intwaro ku bazitunze ndetse n'imyambaro ya gisirikare, ingofero ndetse n'inkweto. Mbabwire kandi ko Lambert Mende wazari umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa yavuze ko umutwe wa FC23 ukwiye kwitandukanya n'u Rwanda mbere yo kujya ku meza y'ibiganiro n'ubutegetsi buyobowe na Perezida Tshisekedi. Mende yabigarutseho kuwa 4 mu kiganiro cyabereye kuri Space X cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakera. Uyu mugabo bwabazwaga ku bijyanye n'ibiganiro by'igihugu n'impamvu FC23 ndetse n'ihuriro Souverain RDC rya Joseph Kabila Kabange batagaragara muri iyo nzira. Yavuze ko Perezida Tshisekedi atigeze afata icyemezo cyo gukumira burundu FC23 cyangwa se Souverain RDC mu biganiro, ahubwo ko yashyizeho ibyo bagomba kubanza gukora kugira ngo bemererwe kwicara ku meza y'imishyikirano. Mende yavuze ko FC23 igomba kwitandukanya n'u Rwanda, guhagarika ibikorwa by'imirwano no kureka gukorana n'igihugu cy'amahanga mu kurwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze kandi ko kubw'imyumvire y'ubutegetsi bwa Kongo FC23 imaze igihe ifatwa nk'umutwe wakoranye n'u Rwanda, ibintu yavuze ko byemezwa n'ibintu byafashwe
n'inzego mpuzamahanga n'ibikorwa by'inzego z'ubutabera za Kongo. Yavuze ko icyo leta ya Kongo isaba muri M23 atari ukwishyira mu maboko yayo, ahubwo ko ari ukugaragaza ko bitandukanije n'u Rwanda no kureka intambara. Mende yavuze ko muri uyu mutwe bagomba kugaragaza ko bamenye ko bari mu nzira itariyo, bagahitamo gusubira mu nzira yo gukunda igihugu, gushaka amahoro no kudakomeza kuba icyo yise ibikoresho by'umutwe w'amahanga. Mende yakomeje avuga ko M23 igomba kandi guhagarika ibikorwa byo kwica abanyekongo no kwamagana ubwicanyi kugira ngo ibashe kugira umwanya mu biganiro. Yavuze ko mu gihe abagize M23 baba batiteguye gutera iyo ntambwe, umwanya wabo utagomba kuba ku meza y'imishyikirano. Uyu mugabo cyakora yavuze ko ari abantu bari muri M23 bashobora kwitabira inzira ya politiki, cyane cyane abatari gukurikiranwa n'ubutabera kandi biteguye kureka gufata intwaro. Yasobanuye ko Perezida Tshisekedi atigeze avuga ko kuba umuntu ari umunyamuryango wa M23 bihita bimubuza kwitabira ibiganiro, ahubwo ko igisabwa ari ukureka gushyira Kongo munsi y'ibendera ry'u Rwanda, guhagarika imirwano no kwamagana ubwicanyi. Lambert Mende yavuze ibi mu gihe uruhare rwa M23 mu biganiro bigamije gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano muke muri Kongo Kinshasa rukomeje kuba impaka, aho impande zitandukanye zisaba ko ibiganiro by'igihugu byaba birimo abantu bose bafite uruhare muri politiki n'umutekano. Lambert Mende wahoze ari umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa yavuze kandi ko yamaze imyaka 12 ashyigikira umurongo wa leta yari yowe na Joseph Kabila Kabange yagaragazaga u Rwanda nk'umwanzi ukomeye wa Kongo, yemera ko yakoreshwaga n'uri yahoze ari perezida. Mende yabivuze muri icyo kiganiro cyo kuwa kane n'ubundi. Muri icyo kiganiro umunyapolitiki yanavuze ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, amateka y'intambara n'ibiganiro bya politiki byagiye bihuza impande zitandukanye. Yavuze ko mu gihe ari umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa yakomezaga gutangaza umurongo wa leta wari ushingiye ku kugaragaza u Rwanda nk'umwanzi wa Kongo. Yavuze ko ariko nyuma yaje kubona ko hari ibintu byahindutse, ndetse asanga Kabila yakoreraga hari uburyo yari yaragiye amuyobora umurongo wa politiki atazi amakuru yose uko yifashe. Mende yavuze ko atagira isoni zo kuvuga ko yakoreshejwe na Joseph Kabila Kabange, asobanura ko umukuru w'igihugu afite amakuru menshi atagerwaho n'abantu bose bamukorera. Ati ko bakoreshwa n'umukuru w'igihugu nta soni zirimo, ni ibintu byabaye kandi ni ukuri ko byabaye. Uyu mugabo yagaragaje ko perezida aba afite inzego zitandukanye zimugezaho amakuru, zirimo inzego z'ubutasi, umutekano, igisirikare na guverinoma. Amugereranya nk'inyamaswa ufite ijosi rirerire rishobora kureba kure kurusha izindi. Yongeye ko kuba umuntu yaba umunyabwenge bidakuraho ko ashobora gukoreshwa cyangwa se kuyoborwa n'umuyobozi ufite amakuru menshi. Lambert Mende ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo yavuze ko kuri ubu nta gushidikanya ko igihugu cye cyatewe, ndetse ko n'amahanga yabimenye. Yavuze ko kuba hari abantu bafatiwe ibihano ndetse n'amadosiye y'ubutabera agafungurwa ari bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ikibazo gifite uburemere mpuzamahanga. Mende yavuze ko nk'umunyekongo kwanga kwemera ko Kongo yatewe ari uguhitamo umurongo uhuza n'ibyo u Rwanda ruvuga. Ati sirabizi kandi rava ko turi guterwa ibihano byafatiwe abantu bamwe kandi imanza zarafunguwe. Ku munyekongo kwanga kwemera ko ari agresiyo no gufata umurongo w'ibivugwa n'u Rwanda. Aya magambo yamendaje mu gihe umwana wa Kongo n'u Rwanda ukomeje kuba mubi, aho Kinshasa ishinja Kigali gushyigikira M23 mu gihe u Rwanda rwakomeje kubihakana rugashinja ubutegetsi bwa Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR no gushyira mu ibikorwa bibangamira umutekano warwo. Nubwo Mende yashimangiye ko u Rwanda rufite uruhare mu bibazo avuga ko Kongo ihanganye nabyo, kwemera kwe ko yaba yarakoreshejwe na Kabila mu gihe yamamazaga umurongo wa leta ku Rwanda ni kimwe mu byatangaje abantu benshi bakurikirana icyo kiganiro. Mende kandi yavuze ko mu gihe Perezida Tshisekedi yazahindura umurongo wa politiki avuga uyu munsi ku kibazo cy'u Rwanda nawe atazatinda kumunenga nk'uko yabigenje kuri Kabila. Mbabwire kandi ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ari i Kigali mu Rwanda mu ruzinduko rwitezeho kurushaho gushimangira umubano n'umucuti hagati y'u Rwanda na Uganda. General Muhoozi usanzwe uri umuhungu wa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yageze ku kigo mpuzamahanga kinini cya Kigali ku wa gatandatu, aho yakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mbarake Muganga. Aba basirikare bakuru bombi biteganyijwe ko bagirana ibiganiro mu gihe General Muhoozi kandi biteze ko yakirwa na Perezida Paul Kagame bakagirana ibiganiro ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibindi bibazo by'umutekano n'ubufatanye mu karere. Uruzinduko rwa General Muhoozi rubaye mu gihe umubano w'u Rwanda na Uganda umaze igihe usubiye mu murongo nyuma y'imyaka y'umwuka mubi waranzwe n'ibibazo bitandukanye birimo ibirego by'ibihugu byombi byivanga mu bibazo by'imbere mu bindi ndetse n'ifungwa ry'umupaka wa Gatuna. Muhoozi umwe mu bantu bagize uruhare mu biganiro byafashije kugabanya uwo mwuka mubi no kongera kubaka icyizere hagati y'u Rwanda na Uganda. Kuva mu myaka ishize umusirikare mukuru yagiye agirira mu Rwanda ingendo zitandukanye. Muri Werurwe 2022 General Muhoozi yagira uruzinduko mu Rwanda aho yakiriwe na Perezida Kagame. Uruzinduko rwaye mu gihe umubano w'u Rwanda na Uganda wari utangiye gusubira mu buryo nyuma y'imyaka y'umwuka mubi. Mu rwego rwo kugaragaza ubucuti bwihariye bafitanye, Perezida Kagame yagabiye General Muhoozi inka z'inyambo nk'ikimenyetso cy'ubucuti n'ubwiyunge. General Muhoozi yaje kongera gusura u Rwanda agaruka ku bijyanye n'izo nka. Yavuze ko zari zimaze kwiyongera ibintu byagaragaza ko ubucuti bwe na Perezida Kagame bukomeje gukura. Urugendo rwa General Muhoozi rwari rufite umwihariko kuko rwabaye mu gihe umubano w'u Rwanda na Uganda rumaze gutera intambwe igaragara mu nzira yo gusubira ku murongo. Umubano wihariye wa General Muhoozi na Perezida Kagame ugaragaye kandi mu birori by'isabukuru y'amavuko y'uyu musirikare. Muri Mata mu myaka 3 ishize General Muhoozi yijihije isabukuru y'amavuko i Kigali, aho yakiriwe n'abayobozi bakuru b'u Rwanda mu birori byitabiriwe na Perezida Paul Kagame n'abandi banyacyubahiro. Icyo gihe isabukuru ya General Muhoozi yizihirijwe mu Rwanda yabaye ikindi kimenyetso cy'umubano wihariye yarafitanye n'u Rwanda n'uruhare rwe mu gusubiza ku murongo umubano hagati ya Kigali na Kampala. Mu mwaka wari wabanje Perezida Kagame yagiye muri Uganda kwizihiza isabukuru y'amavuko General Muhoozi Kainerugaba anagirana ibiganiro na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku ngingo zibana n'umutekano
umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Uruzinduko rushya rwa Jenerali Muhoozi Kigali rubaye mu gihe u Rwanda na Uganda bikomeje gushimangira ko bifite inyungu bihuriyeho cyane cyane ku bijyanye n'umutekano, ubucuruzi n'ubufatanye mu karere. Ese waba ufite indwara zakubayeho akarande? Reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura karande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya ahangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp. Urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umwarimu wa kaminuza wari wataye muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi ku birego byo guteza imyigaragambyo yo kwamagana leta. Ubu noneho yarezwe iterabwoba. Melkisedek Kayijage gukora muri kaminuza ya Dodoma yari yitabye urukiko kugira ngo asabe kuba arekuwe by'agateganyo ari kingwate nyuma yo kumara iminsi 15 muri kasho ya polisi. Nuko ibirego birahindurwa. N'umwe mu bantu barenga 130 batewe muri yombi kubera imyigaragambyo yari iteganyijwe kuba yo gusaba amavugurura agamije demokarasi no gusaba ubutabera kubiciwe mu ihejwe ry'abigaragambyaga ryakurikiye amatora y'umwaka ushize. Iyo myigaragambyo yari iteganyijwe kuba ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, yimwe uruhushya ndetse ntiyanabaye. Uwo mwarimu kuri bagiye gukomeza gufungwa kugeza dosiye iburanishijwe kuko muri rusange ibyaha by'iterabwoba bidatuma bikekwa ashobora kuba arekuwe by'agateganyo. Kayijage wigisha siyansi na politike n'ubutegetsi bw'igihugu ntiyasabwe kugira icyo avuga kuri ibyo birego niba bihakana cyangwa se abyemera mu iburanisha ryo kuwa kane kuko urubanza ku byaha by'iterabwoba ruburanishwa gusa n'urukiko rwisumbuye. Yatawe muri yombi umunsi umwe nyuma y'iyo myigaragambyo yari iteganyijwe kubera ndetse mbere yarezwe gushishikariza rubanda kuyitabira. Abategetsi bari bagabye bashinzwe umutekano mu gikomeye muri Tanzania ku itariki 7 Nyakanga ndetse bari baburiye ko bazafatira ingamba umuntu wese ushinzwe gushishikariza gutera imvururu. Abashinjacyaha bashinja Kayijage kukangisha gutwika inyubako za leta nk'amwe mu mayeri yo guteza ubwoba. Mu mategeko ya Tanzania ibyaha birimo nko kwinjiza mu bikorwa by'iterabwoba, gutuma abo cyangwa se gushyigikira abakora iterabwoba cyangwa se imitwe y'iterabwoba bihanishwa ibihano bikaze. Abantu bamwe n'ibyo byabashobora gufunga imyaka iri hagati y'10 no gufungwa burundu. Bagenzi b'abarimu basobanura Kayijage nk'umwarimu wubashywe wamamaye kubera umurimo wo kwigisha aho kuba kubera uburimbanyi bwa politike. Dosiye yibayeho mu gihe abategetsi bari mu gikorwa cyagutse cyo guhashya abakomeye bo mu batavuga n'ubutegetsi ndetse n'impirimbanyi zinenga Perezida Samia Suluhu Hassan. Mu kwezi gushize leta yahagaritse mitingi za politike mu gihugu hose kugeza itanze irindi tangazo. Yavuze ko iyo cyemezo ari ngombwa kugira ngo umutekano ukomeze kubungabungwa. Mu gihe cy'imyigaragambyo yabaye henshi mu gihugu yakurikiye amatora yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa Cumi umwaka ushize, abantu 518 barapfuye bazize impamvu zitari za kamere, barimo n'abanje mu 97 bishwe barashwe nk'uko bikubiye muri raporo y'akanama kashyizweho na Perezida Samia Suluhu Hassan. Ingano y'urwo rugomo yatumye haba kugwa mu kantu muri iki gihugu cyari cyarigengesereye mu kugaragaza isura y'ituze, kuvuga rumwe n'umutekano mu gihe cy'imyaka hafi 30 yari ishize. Perezida Samia yatangaje ko yatsinze mu matora ku majwi 98%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bapfubije ibyavuyemo bavuga ko ari uguha inkwenene demokarasi nyuma yo kuba babiri mu bakomeye bajyaga guhatana nawe bangiwe kwiyamamaza. Icyo gihe Perezida Samia yavuze ko amatora yabaye mu mucyo ndetse yegeka urwo rugomo ku banyamahanga, avuga ko rwari ruri mu mugambi wo kumuhirika ku butegetsi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banditswe umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu Kipchumba Murkomen yashinje uwahoze Visi Perezida wa Kenya Rigathi Gachagua gushaka kwiyegereza no gukoresha umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no gukoresha udutsiko tw'abagizi ba nabi mu gutera ubwoba batavuga rumwe muri politike. Mu ijambo yavuze ku wa gatanu ubwo ari mu ruzinduko rwo gusuzuma ibibazo by'umutekano mu gace ka Kairu ari mu karere ka Tiati ni mu ntara ya Baringo. Murkomen yavuze ko Gachagua ari gukangurira abanyamuryango b'umutwe wa Mungiki kurwanya abayobozi ba leta ndetse n'abashinzwe amatora. Yakomeje avuga ko leta izafatira ingamba zikomeye imitwe yose y'abagizi ba nabi, anavuga ko izatangirira kuyavuga ko ifitanye isano n'ishyaka Democracy for Citizens Party riyobowe na Rigathi Gachagua. Aya magambo aje mu gihe muri Kenya yakomeje impaka zikomeye ku ikoreshwa ry'udutsiko tw'abakora urugomo no guhungabanya ibikorwa bya politike ndetse no gutera ubwoba rwanya ubutegetsi. Nyuma y'ibikorwa by'urugomo byabaye mu nama za politike zitandukanye, Murkomen yavuze ko imitwe y'abagizi ba nabi imaze imyaka irenga 10 ihungabanya umutekano muri Kenya, ariko ko ubutegetsi buriho aribwo bwa mbere bwatangaje ku mugaragaro ko buzayirwanya bukayirandura. Yanashinje Rigathi Gachagua ko igihe yari Visi Perezida ngo yateguraga udutsiko twibasiraga abayoboke b'abatavuga n'ubutegetsi
ubutegetsi mu myigaragambyo yabaye umwaka wa 2023. Ikindi kandi muri komine yavuze ko abantu afata nk'abari hafi ya Gacagwa bari bateye isambu ya Urukinyata ahitwa Northlands bagasenya ibikorwa remezo ndetse bakaniba amatungo. Muri komine yakomeje avuga ko Gacagwa ari umuntu uvuga ibintu bivuguruzanya kandi ko adakwiye guhabwa inshingano y'ubuyobozi. Yanamaga ibyo Gacagwa yarutse kuvuga anenga uburyo leta icunga umutekano n'amatora, ashimangira ko nta muntu uzemerwa gukinisha umutekano w'igihugu mu nyungu za politike. Ku rundi ruhande Gacagwa yakomeje guhakana kenshi ibirego byo gutera inkunga imitwe y'urugomo cyangwa udutsiko tw'abagizi ba nabi, ahubwo n'abashinja leta gukoresha inzego z'umutekano mu gucecekesha abatavuga rumwe nayo. Polisi muri Kinyariko kandi yateye muri yombi umunyeshuri wo mu mwaka wa 9 ushinjwa kwica mugenzi we nyuma y'amakimbirane ashingiye ku bikoresho byo kwigiraho mu ishuri ryisumbuye riri ahitwa Uriri mu karere ka Migori. Mu ukekwaho icyaha n'umwana w'imyaka 17. Umunyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya Akonjo bivuga ko yagabye ibitero ku munyeshuri mugenzi we nawe w'imyaka 17 tariki ya 22 Nyakanga aramwica. Umuyobozi w'agace ka Kamgundo yavuze ko yafashe ukekwaho icyaha mbere yo kumushyiriza abapolisi bo kuri sitasiyo ya polisi ya Uriri, aho akomeje gufungwa mu gihe ategereje ko ashyikirizwa urukiko akaboneshwa ku cyaha cy'ubwicanyi. Nk'uko umuyobozi abivuga, iperereza ry'ibanze rigaragaza ko ukekwaho icyaha yagabye igitero kuri uwo munyeshuri akoresheje umupanga ubwo aravuye ku ishuri nimugoroba ku itariki ya 22. Onje ko yavuze ko abanyeshuri bombi bari batonganye mu gitondo bapfa ibikoresho byo kwigiraho nyuma y'uko ukekwaho icyaha ashinje nyakwigendera gufungura akabati ke. Nk'uko inkuru y'ikinyamakuru The Citizen bivuga, umuyobozi wongera ko bashinzwe iperereza bizera ko ukekwaho icyaha yaretse amasomo ya nyuma ya saa sita nyuma y'ikiruhuko cya saa sita kugira ngo ategure igitero cyakozwe nimugoroba ubwo uwahohotewe yatahaga. Umunyeshuri wakomeretse yajyanywe ku bitaro bya Migori Level 4 ariko aza gupfa ubwo yari arimo kuvurwa. Umurambo we wimuriwe mu cyumba cy'uburuhukiro bw'ibitaro bya Migori mu gihe polisi ikomeje iperereza kuri iki kibazo.